kegiatan aneka lomba. Dinas Pendidikan Aceh Barat Daya. Syarat mulia. Jalan timang tang bogaduh-gaduh hadang jitu bri bang bri malun-alun alang cukup masih alai jarongan kaki. Jalan timang tang bogaduh-gaduh hadang jitu bri bang bri malun-alun alang cukup masih alai jarongan kaki. Alhamdulillah, puja ke Tuhan yang tujuh dalam langit dunia, selalu salam atas sanjungan Rasul pilihan Sayyidil Anbiya. Piasan raya tak pekong, ada tak pulang tungkat anu muda, uwate anu kamu pajiran, bogadoh adat han patamita, uwate anu kamu pajiran, bogadoh adat han patamita.